Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovdje smo ponovno u igrici Clash of Clans. Kao i prošli put snimit ću napad na neko selo i nadam se da ću uspjeti pobijediti. Ovdje imamo spremne trupe s kojima ćemo napasti. Sa 40 arčera na levelu 3, sa 21 giant na levelu 3 i 6 vizera na levelu 3. Ovo su odlični trupi i imamo ih dosta. Evo, stavit ću samo još jednog arčera i jednog gianta jer mi tamo toliko stane u army camp. Evo samo to i jednog arčera. Ne u njega. Slučajno se ušao u njega. Evo i sad kad je to sve spremno, hajdemo i napraviti taj napad. Sada tražimo protivnika. Ovo selo je Town Hall 6, ali je dosta dobro. Ima dobar Archer Tower i sve ostalo, tako da ću ipak napasti na neko drugo selo. Ovo selo je Town Hall 5, ali ga neću napasti samo zato što ću dobiti 16 trofeja, 23.000 golda i 3.000 eliksira. To mi je nekako malo i htio bi da nam video bude malo uzbudljivije, a ne da napadnemo neko selo Town Halla 5. Da vidimo ovo selo, ima dobar mortar. I bojim se da ima sigurno nešto dobro u Clan Castle, tako da ću ipak napasti na neko drugo selo. Evo ovo selo nije loše. Ima jako dobre Wizard Towere, ima bolje Wizard Towere od nas. To jest od mene. Neću ni ovo selo napasti. Evo ovo selo je Town Hall 7. Kao i ja, ali ima jako loše defense, kao što možete vidjeti ovdje mu Archer Tower na levelu 1, jako loše. Tako da ću odmah napasti ovo selo, da sigurno. Nije u nikakvom klanu, to je odlično. Sada ćemo samo staviti ovdje gianta, ja mislim da ovdje negdje spring trap, čudno. Evo, stavili smo čak 22 gianta na levelu 3, što je ono puno. Uskoro će mi gianti biti na levelu 4. Evo, stavit ćemo ovdje healing. Stavit ćemo tu healing, da nam ne bi... Healing je stavljan tek kad se giantima nestane pola HP-a, da im se napuni do vrha. To sam već rekao u prošlom videu da je to dobra strategija. Evo, samo da vidim li ima što na krajevima. Ne. Sad ćemo početi ovdje stavljati arčere i da mu uništi ovaj Town Hall. Ovo selo će biti uništeno s 3 zvjezdice. To je sigurno. Ne znam da li da koristim drugi healing spell, pošto što je ovo dosta lagano selo. Town Halla 7. Evo, gotovi su mu svi defensive. Evo, stavit ću tu još jednog wizarda da pomognu uništavati. Ovako tu gore arčere. Ali ovo selo je gotovo. Ostaće nam, ja mislim, još 1 minuta. I dobit ćemo ga sa 3 zvjezdice. Evo sad gianti uništavaju storage, gold storage, elixir storage. Evo, jedino je još ostalo uništiti. Evo, builder hut, gotovo. Dobili smo 100% ovo selo, to je sa 3 zvjezdice, ali dobili smo samo 7000 golda i 11.000 eliksira i 16 trofeja. To je malo trofeja i malo eliksira i golda, ali ćemo zato dobiti star bonus od 100.000 golda i 100.000 eliksira jer smo Silver League 1. Idemo sada skupiti taj star bonus. Da. Kao što vidite imam i kupio sam elixir, dark elixir drill, eto to je isto nešto novo pa ćemo skupiti dark, samo jedan, dobro. Malo prije sam to skupio pa zato. I to bi bilo sve za ovaj video. Ako vam se svidio video ne zaboravite ostaviti like te se preplatite na kanal Crow Legend. I naš lider klana Crow Master je napravio kanal. Možete se preplatiti na njegov kanal, link kanala ću ostaviti u deskripciji, te se možete pridružiti našem klanu Crow Kings Pro. Igramo Clan War, već smo odigrali jedan Clan War i pobijedili smo ga, a jedan smo izgubili, tako da sad ćemo uskoro u treći da možete ući u naš klan i to bi bilo sve za ovaj put i pozdrav!